kunobufazi engilabo engingabuthula ukuthi ngaye kumsebenzi nganga-applya then ngaqala phansi nga-applya kwaphela inyanga engaka ngase ngisebenza futhi. Ngiyazi ukuthi uma ngathi ngiyanyakaza nje umsebenzi nje into engahluke enhloko. Emsebenzini izinto bezenzeka ngendlela abnormal kuma-colleagues ami. That's why azanothisa. Igenge eningi bishada nama-professionals abantu abasebenzayo. Kodwa bengikwazi uku-achieve abayingcine ngibadlula eshade nomuntu osebenzayo. Mina uma engasebenzi. Umsebenzi ayiwenza umsebenzi udayisa store nje yabona. Yebo. Dayisela amagwinya imkama. Hayi umsebenzi oprofessional. Yeah. Yabona. Now but ngemali engangithola kuhulumeni uNkulunkulu mangithi ngiyeza kuyenzeka ukuthi kuyenze ekhaya ngaze ngathukwa kuthiwa lo muntu usanda kusebenza kodwa useshadile manje useqhamuka ngemoto yabona unengane uyakha ngakho indle ekhaya yabona bathi ngithwele ekhaya okusha ihlobo anti imagine bekhuluma kubantu abangaphandle ukuthi kusho ukuthi njalo nabo bayabothi wenzakalani njengamanje labekhala abafundi bakwakhiwe tata ngithi yabona athi ngihleli phansi angila lutho kodwa nakwakhiwa umuzi mkhulu kugcwala abantu bebebuza abantu lapha even ikhansela athola lapho umfowethu wangixoxela ukuthi kahle hle ukuthi umfowethu phela imfihlo ndoda ngokuyazi buku ukuthi kwenzakalani ithatha phi le ndoda isibindi ithatha phi amandla bona baba sihlale nawe siyayithanda manje ngihlele emzini wakho sikhuluma kanje manje ngithanda into ebalulekile uNkulunkulu asebenza ngayo thina siyayidinaya singayinaki silibonisa uNkulunkulu lilight sifuna ukuthi angathi ngama namadlingo zanyaniswa edayo lithathe as simple as it is just believe just have faith in God yabona so uyabona ekhaya bafuna indlela kubiyiwe manje lo muntu unemali khona ucommentile wathi oh ulokhuzana noku uthini vele ucommentani angazi khona into ayicommentile labana lekoseni uthi mawugibele mawuthuze ngebhena wena baba lapho okwazi ulendo into kaSathane wazi kanti ngibele ibhanoyi lo kade besiphese ukuthi ala smart uma ngalolwazi uthende ugogo nolwazi uthi usibiyo uyangidelela ucaba ushuthi nemali eningi abathathu wathi bazana akunamali ngangikhombisa isha amakhanda singaba sokhipha ibank statement ifavor kaNkulunkulu iyona yenza imbazalwane ephuma enza izinto zenzeke but yiba sendaweni right. There are people there are brothers in the Lord abazalwane whether male or female obonile ukuthi labantu baphile labantu banento strong kaNkulunkulu edinga ibandla but they are in a wrong place and they activated uNkulunkulu endaweni njani wrong. Yiloko kwakusho uJesu uthi ningathathi ini isingo sabantwana nesiphonse kuphi enjaneni ngixotshiwe then ngize mina njengosibiya nje ngase ngithenjwe umsebenzi ngithume umfundisi wapi oko agriculture whether kufika uminister kufika ikhulu obani imanager enkulu uma kune gathering enkulu kune meeting enkulu ihlanganisa abasebenzi nama-farmers umuntu ozofuna ngomthandazo ubani usibiya and njalo mangivule ngomthandazo i-atmosphere ishintsha kube ngazathi inkonzo kwavule kube ngazathi inkonzo nje and abantu abazolandela nohlelo kube sathi asizile emhlalweni omsebenzi athi sisenkonzweni enkathi iqhubeka ama-program yonke into mina ngiyathandaza ukuthi mase ngivala ngomthandazo ngifuna ukuvala ngezwi elizonamathela kubantu uNkulunkulu asebenze enhlizweni zabo ngempela ngizothi mangisukuma u5 minutes awupheli then umoya ngcwele alethe into enamandla bethi bephuma abantu bahamba bencinci yabona uzwe ukuthi the presence of God is here yabo babe ngithanda bazoqhawula yaze namandla yaze sisiza into kwenye inkathi uma ngifundisa njengomaluleki sibize ama-farmers sizofundisa ama-short courses angijabona kufanele ngichaze into ethile yezolimo then abantu bazothi bangabazi abanye beluleki yaze namandla le it's like mina bengishumayela honest mina ngizwile ukuthi cha angifakanga lokhu zabe ngikhuluma ngento yomsebenzi kodwa bona khona abayizwayo yabona ngathi no ngisendaweni enjani lana wrong into kaNkulunkulu iyahluphana abazalwane iyakuhlupha ufuna ukuthi uvume ukuthi inkosi ngiyavuma ukuba sendaweni right ngenza into right ngesikhathi right
sizama uku-align manje into yami yomthandazo angithi njengoba sikhuluma nje ukuthi uJesu uthe let your will be done on earth as it is in heaven. Yabona sihambile kakhulu including myself sihambile kakhulu sithandaza ngegama lika Jesu. Angithi sithandaza kubani bazalwane? Kubaba uNkulunkulu ngegama lika bani? Lika Jesu Kristu. Kodwa umbuzo uthi sithandazela ini? Sithandazela intando yenkanuko zomubi not intando kaBaba. Intando kaBaba ithi inkosi mabakhululwe egameni lika Jesu eCape Town. Sicela laba abadayisa ngomzimba, sicela laba abadayisa ama-drug dealers, osopolitika abantu bakho laba baba. Sicela ukuthi lo poison ofaka kubo wepolitiki okufuna imali, okufuna udumo, okufuna ini i-domain, ukulawula, ufuna amandla. Yes, ngifuna lelo gama baba. Ufuna amandla. Yabona? Baba, sicela ubakhulule ngegama lenkosi uJesu. Long time ago bazalwane. Ngathandaza umthandazo athi inkosi lonke uhlobo lobubo obukhona emhlabeni. Ngicela Nkosi usenzele umusa. Kube nomuntu ozosindiswa, kube nabantu abazosindiswa kuwo wonke ama-categories. Ngiyabonga. Usafuna igama. Kuwo wonke ama-categories obubi. Ngicela abantu abazofakaza bethi simzwile uNkulunkulu wasikhulula siyafakaza egameni kaJesu. Athi mina bengenza ukuthi, mina bengenza ukuthi, mina bengenza ukuthi. Then kuhlangana abantu abawufakaza ukuthi uNkulunkulu silandela kunzima khona. Ngiyafuna ukubona politicians abazosindiswa abadele konke badlulise umbuso wabo. Ngiyafuna ukubona inkabi, yini inkabi yani? Yazinkabi. Ya, umuntu ozothi mina nginemphefumulo ngisengibulale ngibabala, 5000 nemphefumulo engibulele phansi. Yabona? Then ngifuna uNkulunkulu aletha abantu athi mina bengumdayisi womzimba. Bengadayisela abantu not less than 10 ngosuku. Abantu abalahliwe labo bazalwane. Jesu sicela ubakhulule labo bantu Nkosi. Sicela ubalande. Ngoba wasisaba nalelo hlobo bazalwane usibiya khona izinto angangenanga kuzona. Embusweni kaNkulunkulu wasisaba nohlobo lwabazalwane. Abathi ngibuya lapha bazothi mabekhuluma befakaza. Bazolanda inqwaba. Yabona? Mina kade ngiyiphara mina. Yabona ngiyiphara ngalemgaqweni for so many years. uJesu ungikhululile. Then kufanele kulandwe ini amanye amaphara nalekhethana. Yes. Ngicathi niyangizwa bazalwane. Ukuthandaza umthandazo onjani? All right. Yawuzwa umthandazo kaPaul lana uthi I pray also that your eyes. Nathi umthandazo wethu, that is our prayer item. Sithandaza la bazalwane. Uthi kukhanyiswe ini? Amehlo enhliziyo. Kusho ukuthi spiritual eyes. Kubazalwane siyacela Nkosi ukuthi akhanyiswe. Yabona? Sicela ukukhanyiswa manje. Then Nkosi sicela ubavale amehlo enyama enkalo. Ukuthi ngiseCape Town khona kodwa ngiyambona ukuthi ngiyafakaza njalo. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu cha uyangisiza. Phela ufuna ukuyijela ukuthi uyasizakala yini. Bazalana ayikho into engathi ngayijabulela noma ngiseCape Town. Kanti nje ngixoxela umama ukuthi anginani nefilm ngiseCape Town ngathi ngiseKZN. Kuyafana nje kimi. Yabo futhi yazi ngazathi singadide ngazathi eKZN kulayituzane nje. Kanti ngikude kodwa ngathi kulayituzane. Ngithi ngiyazama ukubuyisa ingqondo ukuthi kude angakalandi akwenzeki. Bekungcono ngiseKZN mengikwazi ukubona ukuthi kude eCape Town. So la ngikhona kusekhaya angithi siumndeni bazalwane. La abantu badala uNkulunkulu eCape Town. So abahlukile nabantu baseKZN. So ufuna ngibathandazele ngibe ingxenye yabo ngibe phakathi kwabo eCape Town. Ngiyangizwa ukuthi bazalwane egameni kaJesu. Ungangithatha ungise kuphi? Safika eZimbabwe. Sasingabakhona baze bamcela umama uNkulunkulu emsebenzisa eShumayela. Then waqala wahlabelela. Hayi maye ukuthi position inkosi yamsebenzisa ehlabeleleni. Bathi bamqamba bathi artist. Bathi sothi masinenkonzo socela ukuthi uzocela. Bathi sithanda invitation. Sikhona isimeme salandela emva kwethu. Safika isimeme sothi ayisekunjalo okay. Yabasa labazali sekushwela ngaba understand basabona ama artist. Thina siyokhalela imphefumulo la eZimbabwe. Sinabazalwane ngithi akhe ngidelete izithombe nje akuvuma ukuthi ngidelete zaseZimbabwe ukuthi why uNkulunkulu anginyathethise eZimbabwe. Kunesizathu ufuna ngilinde isikhathi esinjani esifanele. And obeza ukuthi abazali bavukuzeka but abantu abavukuzekayo abekho ku leadership. And kunzima ukuthi ungahamba nabo ngoba kuzoba sengazathi uzokhipha abantu emabandleni. Yabona? Manje bazanje basilwa nesothandaza ukuthi baba
sicela uvula amehlo ama-leaders yes ngegama lenkosi uJesu Kristu ukhanyiswa amehlo ani akamoya uvaleka amehlo ani enyama la sifika khona bazalwane ayikho into esimpressayo njengoba ngifike eCape Town ngithi into nje siyafana zonke into zamadolobha what's new bazalwane yini osuzoba crazy ngayo uzulahla ugcobo yini ngabe lezoba crazy ngifikile amahotela ngacela inkosi ngenzele umusa kwamanye ama meeting bengimthatha ngihambe naye emhlanganweni sasezulumeni ngenzela ukuthi engidlaye ehotela afika adle naye sihlalile emahotela uhambe kwibuffet lokuzana there's no wonder lana yabona there's no asihambe lesimanga sengifela ukuthi inkosi ngibonga lokho ubeka phambili kwami because angiphilele ukudla angiphilele izinto angiphilele ngiyabonga inkosi lokho engingibethe njani ngiyabonga inkosi hawo kusho ukuthi inkosi ngiyasizakala phela ngoba khona abantu abacrazy ngalezi zinto yabona so ilokho ke bazalwane umthandazo lo egameni likaJesu amen hayi ngicela ukuma lapho kamanje bonke abantu ababanjwe usathana uyehlo wabo usathana bengazi siyacela inkosi ukubakhulula siyacela baba kunabantwana bakho bazalwane ngengqaba mama mina nginesizungu sabazalwane abafowethu la ngiyazazi khona into engengikwazi ukuyenza kodwa uNkulunkulu uyibekile kumzalwane nothile I know uma safika umzalwane ngashintsha yonke into so ngamamazinga ngiyasafarisha ngoba angiphelele khona isitho somzimba kaKristu engisidingayo isingekho so manje mase ngiphunyukile mina ngifuna ngicela inkosi ngicela usilandele abazalwane bethu babuye siyacela egameni likaJesu ilo prayer item bazalwane I believe ukuthi ke from now on uNkulunkulu uzosilekela abazalwane ukuthi what are we praying for lethe sesikhulumile nje iya answerisha question ukuthi sithandazela ini sithandaza kanjani yabona ianswerisha lokho sesikhulumile konke cela icula lodwa sihlabelele kafushane bese siyathandaza Kosibheki sethu Jesu yona inqobe kanjani usathane yalinqoba kanjani isikhathi sesivumela singakaqhubeki nokukhathala ngoba already sikhathele uma ngabe isikhathi sesivumela bazalwane mhlambe sesingawubuza nombuzo ukuthi kahle hle lona izwe liyini leli linqotshwayo lelizwe elinqotshwayo liyini sizofunda ke bazalwane uJohn chapter 16 iverse lokugcina ngci ngokuka Johane chapter 16 iverse lokugcina ngci u33 verse 33 yonke mihla yami ngoziphilela yonke mihla John chapter 16 verse 33 Ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo. Yomelelani mna ndiloyisile.
mina ngiyolisile ihlabathi ngenye version. Ndinixelela ezi zinto ukuze nibe noxolo kuba nimanyene nami. Ehlabathini niya kubandezeleka, kodwa musanukuxhalaba kuba mna ndiloyisile ihlabathi. Ngesingisi. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcame the world. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. In me you will have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jesus. Ya sengiyabuza ke bazalwane mhlambe ke ngicela siparticipate futhi siparticipate kamnandi izolo ukuthi ke kulombuzo sesubuzile yiphi indlela eyenza umzalwane anqobe ngempela anqobe usathana anqobe nezwe enqobisa umzalwane ukhona ungaba nempendulo egameni likaJesu. Amen. Amen. Ndichilakalelwe ngale evening ukuthi there is nothing more than having faith in God, because le nto yethu yokungamkholwa uThixo okanye yokuba weak elukholweni isenza sinqotshwe. So I was attacked by the enemy ngale njikalanga kakhulu, nda-attackeka kakhulu, but ke ndiye ndayifumana ndaguquka phambi koThixo basithandaza ukuthi Thixo ndixolele ngokungakholwa, because ifiye iza ngokulekisha kwi-faith. Amen. So ndicinga faba if you have faith unqobile. Amen. Amen. Umkholwa nje uThixo wenze sure kungabikho futhi nokuthandabuza, but umkholwe uThixo noba kukhangeleka kumnyama, but umkholwe uThixo egameni lenkosi uJesu. Nantso ke into engasinceda to defeat the enemy. Amen. Amen. Siyabonga mama. Kakhulu siyabonga. Uthini omunye umzalwane egameni likaJesu? Amen. I have told you this, that you will have peace by being united to me. So, what makes a Christian a victor? It is being united with Christ. Uhamba noYesu Kristu nemoya omnye nemxhelo omnye ayithethe ilanguage eyi-one. Nokuba kwenzeka ntoni na, uSathana uza kuwe esazi ukuba uza kumntwana kaThixo, and chances are uza kuluza if your faith, if you have united yourself within God. There's this in the deep, the darkest part of the ocean, there's a fish that's called the anglerfish or angelfish, I'm not sure, but fish in Esbane, and the males, females is banku, the males is then. And then what the males will do is they will attach themselves to the female up until they become one.
So bas says athetha when the female eats nale male iyatya ne whatever uba iyafa ifemale, the male will automatically die. That is a relationship uthixo afuna sibe nayo ukuthi you make yourself one with him so that no matter what happens, wena you are safe under him. Ne? So you become victorious when uthi a relationship yam nothixo is so stable that nokuba ulwandle luthini, nokuba umoya uyavuthuza, nokuba kwenzeka ntoni na, but you are so rooted, you are so united with God that in your pain, in your suffering, God will be everything that you need. And uthixo will share in these sufferings that you are in because you are one with him. And in you, in Christ, sharing. Sibona i-character yakhe i-change. Yabona? Sibona i-character yakhe bazalwane i-change. Sibona ukuthi makufika izimo, ubona ukuthi umuntu obehlala noNkulunkulu, makufika izimo, this person overcomes. Sesingaqala sisondeleke. Sithi hayi sicela usihuhle, usithelele ngalento nayo. Usibhixe ngalento nayo. Yabona? Ilento ade sikhuluma ngayo insukwini labazalwane ukuthi bawile abantu sibabonile abantu bewangethi. Baphukuze phansi, bavuke nenhliziyo enjani zabe njani ezimbi, bavuke nenkanuko zabo, bavuke namanga abo, bavuke makhuluma inkanuko iBhayibheli ichaza ngokuhlukana. Khona inkanuko yani nokhanuko lezinto zonke ezibonwayo, bese bakhona inkanuko yenyama. Owesifazane uhalela indoda, nomhalela amadoda, owesilisa uhalela abesifazane. Yabona? Inkanuko yendlebe. Bese bayinkanuko yendlebe. Yabona ufuna ukuzwa into ethile uyakhanuka. Yabona uthanda indaba. So inkanuko nje iBhayibheli ichaza ngendlela eningi ezahlukene. So nje bazalwane, to overcome the world simply is to be one with Jesus Christ. And once you are one with Jesus Christ, you are of God. Already so overcome langithi. Usuya minus ke manje. Khona izinto ngeke usalokhu ke uyiqhekeza ngazi ikhanda. Yabona? uJesu Kristu sike safunda la endlini ukuthi wathi usathane yeza kimi kodwa akanalutho lwakhe kimi. That is a way of overcoming the world. Ukuthi ungabi nazo izinto zikabani zikaSathane. So uSathane manje uyasondela ufuna ukuzongena kuwe ayikho into azongena ngayo. Already usumnqobile because ayikho into emi-attractayo. Yabona? Sinqobile bazalwane. Namhlanje nje sikhuluma kakhulu ngani bazalwane ngokunqoba. Siyenzile imthandazo ama prayers bazalwane sehlile sinyuka ama prayers. Namanje ngisakwenza nje. Sathandaza impela kodwa ke ufikile kimi nje bade sihlukana manje la ntambama ngiyangaleli ukuthi siyathandaza khona kodwa ke inkosi ayisilekelele sithandaza ngendlela enjani bazalwane right ezobringa ama results ngiyabona ezobringa ama results many few years ago sengidele konke nje before 2020 ngaba ne concern bazalwane uNkulunkulu nje engakhe ekhuluma izinto eziningi embulu izinto eziningi ngaba ne concern ke kwaba nento nesasasa luka lwesine omama bangolwesine angazi meCaptain khona yini khona yazi umbongolozo wanginakisa impela uthi hayibo kwase kuba nesasasa ngaba nje manje ngalalela lonke uhlobo labantu umuntu uphumela phandle inhlobo zama uniform isonto yini bazalwane ulwesine ngisho namaNazaretha asabatayo nawo agcinise nawo ulwesine ngaleso khathi lezo bekusanda ngena lento ye interfaith religion ukuthi inkolo zonke siyalingana sivumelekile ukuthi nje phela ibizwa amagama kanjani ahlukene yabona emsebenzini ke abazali basendisiwe bagcina nabo becompromise abancethesa yabona ukuthi I do not offend one's religion because we serve one inverted commas we serve one God with different names. In this world you have troubles, but
there's no peace kubazalwane. Nami ngangenawo ukuthula bazalwane. Ngangilahleke ekuthenini uJesu Kristu angimunye naye. Bathi ke ngibonga umusa ngakangeni kuye. Yabona. Angathi inkosi ngasilekelela ke. Mangikhuluma ngathi angikhulumi ngathi thina esilanjeni kuphela. Ngikhuluma ngebandla lonke worldwide. Nginale belief bazalwane ethi uma sikhuluma sike sakhuleka la imini kunendlela ebesihlabelela ngayo. Yabona. Kunendlela esihlabelela ngayo leyo ndlela leyo mina emweni wami bekumthandazo ngikhuluma nabantu eSouth Africa ngikhuluma nabantu and I believe ukuthi bayangizwa welika moya. Yabona. Amen. uJesu mangabe eqhamuka abazalwane bevele likhali idemoni lithi Jesu ndodana kaDavid ngamsebenzi ungangihluphi. Ukhuluma ini? uJesu bengenayo struggle nani? Nabantu abanamademoni namasathanisi ama-12 worshippers uJesu even uSathane uqobe enganayo uJesu akuyona into uJesu abefica ejulukela Sathane ngizokhipha manje ngizomgqubuza yabona ube nawo uJesu lonto leyo la ifika khona uJesu uSathane bezanzela ukuthi akana ndawo ingane zikaSathane amademoni bezazi ukuthi ayinani and abapostoli nabo futhi bahambe nalo anointing kaJesu. Yes. Sikuthola blog bayihambela bayelo ekhonzela kunalento bazali lokhu njani Babalonde. edeba ende bona bakhathazekile ngayo into yenza ukuthi icasula ubani Paul waqasula ukuthi umuntu kaNkuluNkulu ofele uJesu uqilazwe lo moya wakhipha ini Paul umoya then yaqala trouble esho bani bazalwane esho uJesu yaqala trouble so yeah siyabonga bazalwane egameni kaJesu. Simnandi statement kumina esithi and have already overcome them who the agents of the Antichrist. Sibanjani bazalwane? Ama agents kaSathane already sijani? Siwanqobele bazalwane. But in the church elifundiswe religion yeChristianity angikubonanga lokho bazalwane. Nami ngangikhona ngenxa yalokho. Kodwa ke umusa kaNkuluNkulu wangisiza ukuthi ngigcine sengihlola lento. Yindaba na. Uma kwekwasoleka intombazane ukuthi iyisatanist uzobona indlela okuzothandazwa. Hayibo. Asithandazanga kanjena sisathi sidumisa uJesu. Asithandazanga kanjena sisathi sidumisa ubaba uNkulunkulu. Kodwa kumele kwasola kanti nje uyidevil worshipper hayi shintsha umthandazo kunje. Oh, kushuthi uyasaya njalo. Siyabona. Uyasaya njalo. Secondly, uma kufika inceke kaNkuluNkulu ithi ngithunywe uNkulunkulu uthi. Yabona? Hayi kuyalalelwa nje. But uma wafika umuntu ethi bengisebenzela umkhathi. Oh, esihogweni ngibuye esihogweni. Hayi bazomlalela abantu. Mase ngilandela abantu abakhuluma njalo nakwi-theocracy. Ungabona ama-viewers. Yeah. Ngibonile ukuthi hayi bani ama-viewers lana abamaningi story masinjani. Sinentwana nje. Sinento nje engekho right. Into engekho right abantu bayithanda. Yabona. Uzosonga sathi uNkulunkulu ehlile. Kanti akekho uNkulunkulu ehlile amadlengo zabantu nje ifiya abantu nje ukuthandazwa ngayo. Kuthiwa kuliwa nani nomoya weSathanist. Kodwa lapha esibhedlela kunodokotela abatetisa abantu inhloso nje bazofuna amahlule. Yabona? Basebenzela umkhathi ngempela. Ama-Satanists ngempela ane-covenant. Abanye sebengene ngisho kwi-Illuminati. Yabona? Bona abasenendaba nani nemphefumulo yabantu. Yabona? But kunabazalwane engibezibefazi bazalwane. And ufazi babo mina bengikholelwa. Because ngiyakholelwa ukuthi bakhona abazalwane kwi-system abangabazalwane. Yabona? Angithi nabantu ngikhona ukuthi abakambulele ukuthi i-system iphi. And kwi-permissive will uNkulunkulu basebenzisile. Because kunabantu abahlulekile to kill imphefumulo ethile. Ngenxa yepresence yomzalwane okhona uJesu. Esendaweni wrong enjalo. Yabona? But
kubi-ke mamzalwane masumtshela ukuthi indawo kuyona siphelelwe isikhathi uNkulunkulu uvumile for isikhathi esithile asiphumeni bese evelelwa-ke manje-ke aze alwe ahlambalaze lo nkulunkulu athi uyamkholwa bese uzobuhlungu-ke futhi mnumzane bengingale nawe bengisho kahle nje ngani ngothanda ukuthi isikhathi se-permissive sinjani manje saphela nakwa-Israyeli isikhathi sika-430 years what it was God's permissive will. Yes baba. Uzathi umpostoli uPaul amaxesha okungazi uNkulunkulu wayeka ngabona. Isenzo yes. Enzo 17 Isenzo 17 verse 1 verse 30 verse 8 verse 30 yeah. Yes. Amaxesha nje kungoku uNkulunkulu ubiza bonke abantu kwindawo zonke ukuthi baguquke endaweni zonke. Yabona. Ngisibonile bazalwane angasoma nami ngiyifaka phakathi angasoma igama engasebenzisa elifithayo ukuthi bese arrogant. Insindiso sayishumela ngepride. Yabona size sibahlambalaza abantu size abafuna uphenduka abakhuni. Kwashintsha ukwenza mase sengivula indaba ye system. Umuntu usefuna aphenduke basho bani. Uthola ukuthi silikhulu ukudlula abantu abangakhona. Yeah. Abaningi abangakholwa uma bashumayeza bayazazi vele ukuthi bayizoni. Yabona bavele babe nento ethi vele ngiyazazi ngezoni. Mina ngiseza ngcono. Yabona uma belwa basuke beluso ukuthi nje kuphela bacasula ukuthi nje vele uyabachaja ukuthi yabona. But abazalwane bazonda. Makufanele baguqule bangaguquli bayakuzonda. Bakuzonda ingcaki impela. Athi sifundile bazalwane sukule ukuthi ozonda umzalwane wakhe ungokwabani. Wasathana. Kusho ukuthi ke abakasathana sibabheki well system kuphela. Sibabheka nakuthi. Endlini zamasonto phakathi. Xoxela babamakhabantu ugogo uhlekile indaba batshelile amanesi la Ngixoxela kithi. Abakayihlo abakasakhabu babona Isifunda nje senza lana kusenomzalwane osesithatha kathi naye wayenese naye. Manje njalo mayithola into ethile ethinta umnensi uvela khumbule as colleagues zakhe ukuthi mabe ngayizwa lento yabona. ngafuza uyihlo. Lokho kade sikufunda lana sekusabalele kanjena ukude. Yabona. No. Andizibuza ukuthi uma kusithiwa esibhedlele kukhona awugqirha abafayo kodwa bayabona ebusuku besebenza basebenza kanje basebenza bafa Ngoba befuna kodwa bayabona besebenza bekhona besibhedlele nabephithizela ebusuku bangena ishift zasebusuku qha bona Kodwa kade basho. kodwa bade bashona abamhlophe nokuthi abantu abamhlophe kade bashona abantu abadlele isivumelwano. Yabona bazala indlela uNkulunkulu ambula ngayo system indlela embi ngayo. Into enginikeze passion yokuthi nginxose ngiqhubeke ngithandaze. Nkosi ngicela ukukhumbula abantwana bakho because abazalwane abaningi ba innocent. They were deceived. We were all deceived. yeah Ungena kwi system. Ngizwa ubuhlungu emoyeni wami. Yabona ngendlela isystem embi ngayo. Destroyer iwumbulala but in a polite way. Maluma phephethe Maluma phephethe. Yabona Ogogo ogogo into emgijimise kakhulu uzole phathanyana ukuthi nina ningabaka bani ningabayihlu bani usathana. Asijaji umuntu lesambalo unento nje egcizelekile enhlizweni yami ukuthi impela kulesi sikhathi isikhathi sikaNkulunkulu and izinto ngendlela ezenzeka ngayo indlela uNkulunkulu ngomusa nangothando lwakhe usaqhubeka usathi vukani ebuthongweni wake up kwabandlu yokukholwa ngispecify kakhulu endlini kubantu abendlu yokukholwa nesizathu sokuthi vele uNkulunkulu unesizwe ayihlukanisela sona esiwu-Israyeli and lama ukhuluma specifically ngo-Israyeli ukuthi isikhathi sokuphela sesifikile njengamanje. So izinto uNkulunkulu azenzayo into eyenzekile ukuthi kuhanjwe kuyiwe eParliament kwenziwe lesi silothe sibe khona esikhona kuyivideo njengamanje ufika lento ukuthi enye yezinto uNkulunkulu athi wake up kubantu kwabendlu yokukholwa but ukhona ukuthalalisa kukhona ukunganaki
and kulotshiwe ezwini likaNkulunkulu mangabe kulotshiwe kubhala ukuthi ukuphela sekufikile and uyabona ukuthi i-warning ukuthi oyitshela ukuthi usarelaxile kodwa ke ukuthi qwaye emehlweni akhe nasengqondweni yakhe ukuthi okay manje sesisekupheleni kwesikhathi and ubhalile obhalayo ukuthi sisithina siphila ekupheleni kwezikhathi zokugcina sisekupheleni kwezikhathi sisekugcineni kwezikhathi zokugcina okusho ukuthi vele kuningi okuzokwenzeka kule generation thina esikuyo kodwa kudinga umuntu ozokwazi ukuthi umi kuphi noNkulunkulu because ukukholwa into engiyifundile ubaba uSibuya ngifundise yona uthe ukukholwa akusikhona okwabantu but ukukholwa komuntu ukuthi mina ngigane yena ngishade naye akusho ukuthi ukukholwa kwakhe kuzongisiza ukuthi nami ngiphephe but kubiza ukuthi nami ngumama uSibuya ngime ekukholweni ngimazi uNkulunkulu ngimqonde ngihambe ngokwemiyalo nangokweyimiso zakhe so lento yokuphela kwesikhathi ifika la enhlizweni yami ukuthi khona uNkulunkulu ngisize ngize ngifike kulomcabango nje ukuthi izono zabantwana izono zoyise ziyokwehlela kubantwana ikhona lento ukuthi ekubeni umuntu ngizele nginabantwana and koseceleni ukubuka kuwubuwula ukubuka ungabi nalo uzwelo noma ukunakekela kokuthi ngingumzali nginabantwana because ngibukeke engazuthi ngiyekile nje ukuthi awukwenze bangiphucile and then wathi yini engizoyenza but omunye umuntu uinterpreta kanjalo and uinterpreta einganeni zethu vele sebeyifakile lento ukuthi abazali bena banithandi ngoba bona bangabantu babuka la but ubaba uSibuya ungifundise lento ekukholweni ukuthi ungabuki la but buka lapha ya ukuthi kwenzakalani njengamanje musukuphazanyiswa wena ukuthi ubonani njengamanje but buka ukuphela ipurpose kaNkulunkulu ekupheleleni kwayo so ukunginika leyo nto kwangenza ukuthi ngithi ethamehlo ebuka ireality ngaphandle isho yenza lokho kwenzayo ukuthi abantwana badlabelendekile ukuthi nokuthi and uma ngabe ngeke eduze komzali alukho ukhuselo ubani uzomyala ubani kuningi ukukhulunywayo amehlo abuka kanjalo nengqondo icabanga kanjalo ekubeni umuntu but mawubuka ebuNkulunkulwini ukuthi uNkulunkulu wena ukuvumele lokho ukuthi kwenzeke and akwenzakalanga ngoba mina ngiyifailure yomzali ukuthi angikwazi ukuhlala nabantwana angikwazi ukondla indoda ayikwazi ukondla noma ukubakhusela abantwana ngokufanele ukuthi umzali uphila kanjani nomntwana but kwenzeke ngoba mina ngithathe istep ngoba yigxathe salithathayo lokuthi uNkulunkulu sima nawe sithatha izwi lakho kwenzeke okwenzakalile and uNkulunkulu ukuvumele abanye bathi uma ngabe bekuNkulunkulu wayekuvumela ukuthi kwenzeke kanjalo isizathu ukuthi abakafinyelele kupheleleni bokumqonda uNkulunkulu ukuthi ubani nokusebenza kaNkulunkulu ukuthi usebenza kanjani lithi izwi kaNkulunkulu imicabango kaNkulunkulu ayifani nemicabango yethu ngoba nokwenza kaNkulunkulu akufani nokwenza kwethu so ekubeni umuntu ngize ngifika kuleyo mcabango ngicabanga yonke leyo nto sengithi mina kodwa izwi lakho uNkulunkulu liyangiduduza liyangiqinisa liyangimisa ukwazi nje ukuthi uthe abantwana bethu bayofundiswa uqobo wena uNkulunkulu awukwazi ukufundisa into ephambene nentando yakho kumntwana ongumntwana wami ngingumntwana wakho and worse of it ngithathe igxathu lokuthi I obey okushoyo Jesu ngenza lokho okushoyo I'm trying angakafinyeleli ekupheleleni kwakho because usuku nosuku siyesihlabelele sithi imizamo yethu iyophela mhla safika uyabona mzuku wafika entweni uthi uthi ubuke emuva ubuka izinto obuphambana nazo izinto ebezikulwisa zikubuyisela emuva but ngibonga ukuthi sengila ngenxa yokukholwa so ngifinyelela kuleyo mcabango ngoba ngibuka lezo zinto sengiduduzwa ilento ukuthi uJesu uzile uzele inyama yonke umsebenzi engiwenzayo njengoba bengekho okwami ukuthandaza and uNkulunkulu kusho yena wathi abathemba kuye abajabisa umthandazo enguthandazayo owokuthi uNkulunkulu noma lapho bekhona kunye ngifisa ukuthi bakwazi benza ukuthi bakwazi ukuthi wena uNkulunkulu umenzi wabo umdali wabo impilo yabo iyize ngaphandle kwakho so emthandazweni wami ushintsha nje lo mthandazo bese ngime ekuthenini wena uNkulunkulu yazi okuthembisile uzokufeza and usithembisile uNkulunkulu ukuthi
uma eseqedile uzobabuyisa abahlanza abahlambulule because wafika la kunzima khona ngathandaza umthandazo kwavuka izwi ukuthi uJona ephakathi nolwandle bemphosa olwandle uNkulunkulu waprepare inhlanzi special ezomgwinya angene esiswini sayo inhlanzi ukuze ingozi zolwandle zingamthinti. So uNkulunkulu onjalo kwathi makufika lo mthandazo enhlizweni yami ngathi uNkulunkulu ngicela ukubambelela kulokho kushoyo ngikholwe yikho. But sikhulumile kulezi insuku ukuthi ukholwa uyethemba awukholwa ngoba usubona but ukholwa kwenza ukuthi umethembe ezintweni ezingabonwa umthembe uNkulunkulu. Amen. So mina lo ngize ngifinyelela la ngizofunda la kunaleyo nto nje enhlizweni yami ngithi uNkulunkulu phekwe nyama yonke. Amen. So ngizofunda nje ke amavesi ambalwa mhlawumbe ngeke ngibe na interpretation ende kodwa ngibe naleyo nto mangifunda la ukuthi this is the time uNkulunkulu alama each and everyone ongumntwana wakho kulesi sikhathi ukuthi iqiniso lithi isikhathi siphelile kubiza umuntu ukuthi ayiposition amazi uNkulunkulu kulesi sikhathi. Amen. Ngizofunda kafishane ngiphethe isizulu ke mina. Ukuphela sekufikile. Izwi likaJehova lafika kimi lathi wena ndodana yomuntu isho kanje inkosi uJehova kulo izwi lakwaIsrayeli. Ngidonswe lokho bazalwane kulo izwi lakwaIsrayeli. Fundisile ubaba usibi ukuthi siuIsrayeli and ukwenza ukuthi ingqondo ngempela isanguluka ubone ukuthi yazi yonke into eshiwo izwi lenkosi mangithi ngibuka mina ngiyahlangana nalento iyenzeka kimi. Uthi ke kulo izwe lakwaIsrayeli ithi ukuphela kufikile emagumbini amane omhlaba. Lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wenikela nendodana yakhe ezwele yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa ongakholwa yiyo usahlulele. Ayibonge inkosi. So uma ngabe ethi emagumbini amane omhlaba uNkulunkulu uNkulunkulu wehlabathi lonke. Ayikho ingxenye yezwe ayishiye ngaphandle emagumbini amane omhlaba. Shuthi lokho akusho ukuthi ukuphela sekufikile usho njalo ukuthi ukuphela sekufikile. Amen. Emagumbini amane ezwe ukuphela sekuphezu kwakho Israyeli. Amen. Ukuphela sekuphezu kwakho. Ngiyakuthuma ukufutheka kwami ngikwahlulele njengezindlela zakho. Into eyenziwe uwena Israyeli uzokwahlulelwa ngayo. Izwi kaNkulunkulu khona la ethi khona onke amazwi owakhiphile ngomlomo wakho ngawo uyolahlwa ngawo uyothethwa. Okusho ukuthi into nento eyenziwe umuntu uNkulunkulu uyomahlulela ngayo. Ngehlisela phezu kwakho zonke izinengiso zakho. Iso lami alikukuhawukela. Ngingabi nabubele. Ngiyakwehlisela izindlela zakho phezu kwakho. Izinengiso zakho zibe phakathi kwakho. Niyakwazi ukuthi nginguJehova. Isho kanje inkosi uJehova ithi ingozi inye nje bheka iyeza. Ukuphela kuyeza kuya ukukwehlela. Bheka kuyeza sekufikile kuwe ohlala ezweni. Isikhathi sesifikile. Usuku lusondele olokukhathazeka kungesilo olokujabula ezintabeni. Manje sengiyakuthulula masinyane ukufutheka kwami phezu kwakho. Ngifeze intukuthelo yami kuwe. Ngikwahlulele njengezindlela zakho. Ngehlisele phezu kwakho
zonke izinengiso zakho. Iso lami alikuhawukela, ngingabi nobubele, ngehlisele phezu kwakho njengezindlela zakho, izinengiso zakho zibe phakathi kwakho. Nazi ukuthi mina Jehova ngiyashaya. Amen. Ngibe naleyo nto nje enhlizweni yami mangifunda ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu obathandayo abantu bakhe. Uthi kwenye indawo mayebhala, angisazi noma uPetron, uthi kubukeka engazuthi kuwukulibala. Kaningi bethi ukuphela sekufikile uyabuya uJesu. Bathi kubuke baze uzethi obhalayo abantu la ngaphandle bathi umhlaba nje selokhu wabanjena nje kade lokho kushiya ukuthi uJesu uyabuya. Bathi yisikhathi lesimanje ukuthi inkosi iseduzane. So ngiyabuka ukuthi uma ngabe izwi kaNkulunkulu likhuluma ngokuphela, uNkulunkulu enza lezi zinto azenzayo kulesi sikhathi, baningi abashoyo ukuthi kukhona abashoyo ukuthi kuneprofeti evelayo ukuthi uNkulunkulu uthini ngeSouth Africa. Abantu kuningi nje abakukhulumayo, kodwa uma ukulalela konke lokho okwenzakalayo nokukhulunywayo ukhombe ekuthenini ukuthi isikhathi siphelile. Amen. Kubiza ukuthi umuntu abuyele kuNkulunkulu, because uNkulunkulu uNkulunkulu ongabheki ukuqala komuntu, kodwa uNkulunkulu obheka ukugcina komuntu. Okungasho ukuthi umuntu akakhuthazeka ukuthi aqhubeke enze kabi ebese ukuthi mayisebona ukuthi isikhathi sesiphelile bese yashintsha. Akusho njalo, ngoba uJesu uthe hlalani nilindile ngoba usuku nehora anilwazi. So leyo nto iyenza ukuthi umuntu omaziyo uJesu nokwazi ukukhuluma kaJesu ahleze alert, ahleze emimanzonzwana ukuthi inkosi mangingasali noma ngabe kuthiwa ngokuphazima kweso noma ngabe kuthiwa kwenzakalani njengamanje, kodwa ngibe nalento ukuthi ngikwi-right position uNkulunkulu. So ukukhuluma kaNkulunkulu kulesi sikhathi kwenza ukuthi inhliziyo yomuntu osekukholweni owazi uNkulunkulu nolalela izwi kaNkulunkulu alilalele ekumoya, kumenza ukuthi ingqondo yakhe noma inhliziyo yakhe icabanga ukuthi uNkulunkulu ngisize, ngoba ekugcineni kwakho konke kungumuntu. Amen. Uthi lo owathi kuJesu enkathi uJesu ebusy ekhulunyiswa umoya kaNkulunkulu engazini ukuthi ukhulunyiswa umoya kaNkulunkulu, uthi ena umuntu oyedwa njengoba uJesu afa yena yedwa wafela umhlaba wonke, uyakwenza ukuthi abantu bekwazi ukuthi basizakale ngomuntu oyedwa. Umuntu oyedwa uNkulunkulu amkhiphile uJesu, but kulesi sikhathi uNkulunkulu uthi uyakhuluma ngezingceku zakhe. Kwesinye isikhathi endaweni ethile uNkulunkulu kevuse nje umuntu ozomela nje izwi lakhe uNkulunkulu, axwayise abantu, amemezele ngapha nangapha. Kodwa ngenxa yokuthi abantu engalaleni kwabo bekushaya indiva bekuthalalise lokho, kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu umsebenzisile umuntu ukuthi awonishe abantu ngesikhathi esizayo. So ngibuka ukuthi ke uNkulunkulu lokho akwenzayo lokho kuyonyathela endaweni yasephalamende kube nalomthandazo wenziwe ukuthi kufikile umthandazo eCape Town. Usisikhalipha uNkulunkulu ngomoya wakhe emholela ukuthi kuzothandazwa kule ndawo unesizathu, yingoba ezama ukuxwayisa abantu ukubawonisha ukuthi hayibo isikhathi esikuso manje yilesi kwenzakalani. Umuntu onendlebe uyezwa, usho njalo uJesu uthi onendlebe akezwe umoya kaNkulunkulu akushoye emabandleni kulesi sikhathi. So anything eyenzakalayo, anything uNkulunkulu ayikhulumayo uyikhuluma ngesizathu, nanokuthi uyikhuluma ngenxa yothando lokuthi uyamthanda umuntu. uNkulunkulu othi akafuni namunye abhubhe, kodwa ufuna ukuthi bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso, basindiswe. uNkulunkulu oveza uthando lwakhe ngomuntu. Ayibonge Nkosi. So ngiyafisa nje ukuthi emthandazweni esinawo namhlanje kube nalento ukuthi uNkulunkulu awukusiza isizwe sakho, awukusipha indlebe yokulalela, awukusiphe kulezi insuku sike sakhuluma ngokuhlolwa komoya,
awukubapha abantu bakho especially endlini yokukholwa abayizinceku kaNkulunkulu, abantu abazoba nendlebe, abazoba nomoya wokumfuna uNkulunkulu, abazonokulangazelela bokuyinikeza isikhathi sokufuna uNkulunkulu ukuthi yini uNkulunkulu oyenzayo kulesi sikhathi. Kubukeka kuwubuwula ukukhuluma kukaBaba uSibiya kulesi sikhathi. Bonke umuntu usho into ayithandayo, yilungelo lakhe. Nithi izwi kaNkulunkulu ke jabulani nithokoze uma besho konke okubi ngani ngenxa yegama lami. Ngiyakunaka lokho ukuthi amazwi abawakhuluma mhlawumbe emndenini wakwaSibiya noma kuBaba uSibiya bawasho ngoba mhlawumbe eyindoda eroutine. Bakusho mhlawumbe ngoba kuyindoda mhlawumbe efuna ukuba yizwi layo yini. But kukho konke engibukayo ngibuka ukuthi ekubeni bengesiye uJesu, ekubeni bengengukholwa, naye ngabe uyiphilela impilo yabo bonke abantu abangamadoda emzini yabo. Ayibonge Nkosi. So kodwa ngibuka lento ukuthi uma kungenxa yegama lika Jesu, ayibonge Nkosi. So leyo nto inginikeza lento yokuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi yisiphi why wamvusa kulesi sikhathi, ngoba asimananga saphila thina, khona abantu abaphilile ngaphambili and asiphili thina sodwa, khona abantu abakhona uNkulunkulu abengasebenza ngabo behlonishwe and kubafanele ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabo. But why uNkulunkulu ekhethe yena? uNkulunkulu ngesizathu sakhe, ngoba uNkulunkulu wesizathu sakhe. So ngibuka ke lento ukuthi kukho konke okwenzakalayo, kukho konke okukhulumekayo, iqiniso lithi ukuphela kwesikhathi. Umuntu olalela ngomoya, ingqondo yakhe ayichanele ekuthenini uNkulunkulu yini oyenzayo njengamanje, uNkulunkulu uzomambulela. Once wamfuna uNkulunkulu, kukhona lathi mfuneni esenokuthola. Okusho ukuthi ikhona ingozi yokuthi khona la uzothi uyamfuna khona ungabusamtholi. And uma ngabe angisazi noma umshumayeli obhalayo ukuthi ithuba bonke liyabafikela. And uma ngabe ithuba likufikele wangalisebenzisa kahle, ubani ozokhala ngayo? Ngoba wonke umuntu uyafikelwa yithuba. So ngifikelwe lento sisathandaza kulolu suku namhlanje suhlukanisele ukunxusa uNkulunkulu. Akuthina sonke akusithina sodwa esithandazayo. Baningi bayathandaza. Ubaba uSibiya usifundisa into yokuthi asithandaze purposely kuNkulunkulu. Asithandaze ngokuqonda ukuthi yini esithandazelayo. Kusiphi isikhathi? Isikhathi sithini kwenzakalani? Asithandaze according to isimo esikhona njengamanje. But sikugade ukuthi kungokwentando kaNkulunkulu yini. Ngoba zikhona izinto esizithandazele esikhathini esingaphambili, sithandazele inkanuko zethu, sithandazele inyama yethu, sithandazele ukuthi inyama yethu ifunani, bese sithandazela lokho. Kanti asithandazeli injongo nesizathu sikaNkulunkulu. Kafishane nje nginalokho bazalwane, enhlizweni yami ekukhuleni kwami noma emsebenzini uNkulunkulu asibeke kuwo nakuba ngikhona, into engikholwa ukuthi ingigcinile ukuthi into nento eshiwo yizwi kaNkulunkulu noma ngaba ngiunderstand ngaleso sikhathi uNkulunkulu asuke yisho ngayo, kodwa kuye kufike lento ukuthi ngoba kusho wena uNkulunkulu I will do. Ayibonge Nkosi. Nakuba uMama uSibiya ngibone uMama uSibiya kungenxa yokuthi uNkulunkulu uye kwambuleke lento ukuthi akukho engicabanga ukuthi ngikwazi ukwenza ngaphandle kokuthi ngikwenze ngokwezwi nangokwentando kaNkulunkulu. Bese ekuhambeni kwami nginxusa umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, umoya weqiniso, ukuthi umoya ongcwele angilutho ngaphandle kwakho. Akukho engingakwazi ukwenza ngaphandle kokusizwa